Hey, trek 'n stoel nader, want ek is weer by die Pretoria Jeugtheater, Pretoria Youth Theatre. Ek het nou net Wizard of Oz gekyk en dit was soveel van. Ek het baie lanklaas klein kindertjies gesien wat so stil sit vir so lank en hulle was so mesmerised deur hierdie show. En dit wat ek sê is teater gee vir jou iets anders. Theater gaan in jou siel in en veral musical theater. Musical theater is die beste. Dit gaan in jou siel in en dit los 'n stukkie agter in jou hart en ek love dit. Kom ons gesels. Ek sê hier saam met die cast, kom ons gesels gou met hulle. Ons is hier met die Lion. We're going to see if they can speak Afrikaans. Lion, kan jy Afrikaans praat? A big What's your favorite part? the part where he is about to lead the game. No, I can see you fighting. That's really cool. He just goes for it and the crowd goes insane. Show us. Love it. There we go. The witch. The Wicked Witch of the West. Say that 3 times fast. Wicked Witch of the West, Wicked Witch of the West, Wicked Witch of the West. Close enough. Okay, so sê vir my, wat is die weirdste ding wat jy op stage gedoen het? Probably just wailing like this. Vertel vir ons, wat geniet jy van hierdie show? Die liedjies. It's all about the music. I love it. It's all about the music. You were really funny coming in. Oh, thank you. That's Van Marvel, just How long have you been doing this? Oh no, this is my first show. Really? Is it, like not performing it like here, but like Wizard of Oz. It's been a lot of fun working with this great cast. Hello. And I cannot speak Afrikaans. Straw man. Wat noem jy jouself in Afrikaans? Ek het vandag geleer, jy noem dit voel vir watter? Dis die Afrikaans mense, so ek moet met hulle gesels. Omdat ons almal so naby aan mekaar lewe, ek dink ons het regtig net 'n familie geword in die laaste 4 maande wat ons by mekaar is. So dis maar net ek is so verlief op al die mense. Voel jy almal so? Hulle almal voel. Theater maak jou hart bly, musical theater maak jou hart bly. Gaan bietjie mal. Ek kan nie wag om te sien wat hierdie mense gaan doen in die toekoms nie. Hou ons dop, hierdie is net die begin.